Poštovana direktorice Perić, dragi profesori, dragi đaci, članovi školskog parlamenta, dragi predstavnici medija, najprije da pozdravim sve i da zahvalim na ovako lijepim i toplim riječima dobrodošlice od strane direktorke. A ja lično sam posebno srećna što me evo opet u Ulcinju i što je današnji povod ova donacija kompanije Eagle Hills Montenegro, koja je samo, kao što je i direktorica napomenula, početak saradnje naše kompanije sa lokalnom zajednicom, odnosno sa školom, naravno Boško Strugar i drugim školama u Ulcinju. Ekonomskog razvoja i prosperiteta nema bez dobrog obrazovanja i ubijeđena sam da će ova donacija koju smo danas evo i predstavili biti odlična osnova za sve buduće generacije koje su upravo snaga Ulcinja i koja će biti, sigurna sam, snaga i podrška i našoj kompaniji i investicijnim projektima koje planiramo kako za Ulcinj, tako i za cijelu Crnu Goru. Još jednom hvala na ovako lijepoj dobrodošlici i jedva čekam kraj januara kada bude projekat i završen, da zajedno dođemo i da obiđemo taj prostor i kako ste rekli u što većem broju, ja se nadam da će i gospodin Alabar, ako tada bude u prilici u Crnoj Gori, doći da posjeti najstariju, kako čujem, školu Ulcinja i da vidi šta smo od te donacije napravili, a svakako ćemo imati sluha i za druge društveno odgovorne projekte. Već ste ovdje u Ulcinju vidjeli da smo podržali i festival horova i hiporehabilitaciju za djecu sa smetnjama u razvoju, zatim odbojkaški klub Ulcinj, danas smo evo ovdje u školi, uskoro ćemo jedan drugi klub i druge škole. Prosto pokušavamo da našom investicijom ne napravimo samo dobar projekat koji će biti za razvoj cijelog primorja crnogorskog, a naročito Ulcinja koji će postati, nadam se, metropola ne samo Crne Gore i Balkana, nego i Evrope, gdje će cijeli svijet opet da se vrati i dolazi i rado obilazi ovaj grad, nego pokazujemo upravo i tu našu društvenu odgovornost da što god ovdje ostavimo prosto služi svim budućim generacijama i na dobrobit svih građana Ulcinja. Hvala vam puno.